Kejingila kai football punya kini punya orang World Cup apeleng ke Argentina baik ke Brazil kelaban pasangnya kembali tengah tai hadin bagi player jong ke Argentina hapok ke jalan jong Messi kela petno shwa Ramadan maka dah kalong ke kelumar hapok stadium haka bagi pulit jong ke Brazil kila bom kila tiet ikinong kersan jong ke Argentina ke berada hapok stadium shwa masang jong ke jelak kai shwa bagi raya ke national anthem Messi udah iya ke jong kelumar hapok stadium baru kedau jika ke wasak tiet cap bom kinong kersan jong ke Argentina. Bat merkum tahi umasi bat ki player kila mino ashwana po madan. Ditat aduk kembah hadin setengah tayi hadin balapun tandalan de pencam yang kerja kumar. Nak liang jauh umasi bat ki player jauh kila mi banyak kon persyak ya ke Brazil. Kebalong kejing ilak kai nak kamata banyak keni banyak orang World Cup house nam Arjar Arpun Rio. Keni kejing ilak kai kila long apo makana stadium kabupaten apo Brazil. Hakani kejing ilak kai kebalong menem step ke Argentina kala pelin dah Chico Lenot ya ke Brazil.